tip am do bam za de lipstick ah. Sudah. Ya kate penjoy pi ya texture yang neo mineral sunscreen na ini tadi yo bet pi. Le do to bun hairstyle. Kate sedang no itu. Teh. Kamu kuat light make up. Light ya? Very light. Very light. Boy style belum melama. Hampir bandre. Tapi pangam cobi raman de perban. Kate foundation pada. Penai tadang concealer dan corrector. Wow, ne le di TikTok tidak ada tubur ini dedak dan tidak hilang tahu. Ya orang sedang tengah menulis langsung. Juga pun. Penjahit sah. Foundation kami no, penjahit oh. Foundation là vậy tỏi vào shade pada. Ni tele pure kasa. Yo phone foundation le mandamya to no. Mandamya to phawa skin tone yang phana. Tayo mau le pure. Tại yo phone kam natural la no. Ya, mama ada bi. Ông eyeliner lắm boy. Hả? Gì em boy? Ông tua? Am tua. That's lipstick à? Nam nang yo komite bi ada. Tem kwa so bi. Oh, ini saya ini eyeliner. Kita ni tu lah. Juga nya ai ga. Cuma tay gì đây? Yang sama beda banget sama saya tu. Ông depan nang yo bị xiên cam ni le. Ta bi Tahu asa. sih. Sampai. Yo khi cái tuan. Itu ni mẹ con phải. Dah nyam lot kan ah? Tahu. Malu-malu soalnya yung kelam no. Yo ayat apa sih upai pa den wada dep lipstick pa. Kelam dah. Mana tip am do bam za de lipstick. Ini dia betul pelak nang kabar di sini nang. Apa pelak baik kau hamil pun. Angam tu ni. Apply dia. This app kemarin ni pai lah. Keli kan nên em gon ru spa, em go sau spa, em go san spa dari Em em pai lah gas kin. Sudah. Senang ke doi. Nam senang ke. Ai pai pelak show harga ni ke dia, kedoi dia. Em rồi lại make up properly. First time tao best ada. Wa gala simple and light, very light. Em lên như sẽ primer. Compare mà. Spray thakate cái này cái perfume. Em rồi lại make up there. Come on senyap dah. Senyabang. Hah? Senyabang. Tapi pau tak raman kamu ni. Tip aga. Lip tip aga. Tak apa sini. Lara sedih dah sah. Penjual outfit for now. Kemen ha gitu ikut pelek. Baik pering kejat rồi. Baik. Kalau kau dah biar ni lah. Dah biar. Kita orang pergi ke Kong Mai pa. Thank you Kong Mai so much. Cibun. Yuk periam suk pengarak tu ni sekeman. Tolong tu tak om yang kibai ni. Bye. Rồi. Ikat tu lek tip dia kalam. Ma. Kublai. Thank you. Okay, pag ini yo pi ni to parcel wadang wan na derma ko mo modo unbox katte auri sang thalai ti pi bha yang ni parcel no suti bha na order modo order ha address yang te by mistake te order ha address yang batane ga dia arbe ya kambilut kok jo pha order gam tu hanga no te modebun pha address sam tu po online app melinya pai tahan paya order chawi ni to dermoko produk te jo sasuk ba no de yo phi video la bon ba
recommend page pang yung new serum, Dermaco serum. Buy 2 get 2. Vitamin C face serum, soda ini selai. Ini warnanya ini to SPF 50 PA+++ ultra light zinc mineral sunscreen for UVA and UVB protection, 25% zinc oxide and oil free, no white cast. Dia kata penjual pi ya texture yang neo mineral sunscreen na Dermaco first time upat chango selak yang ni te upat imat ka texture yang new sunscreen kan na jair kon manu penjual pi baik cemakat tu baik ini de thọ to mem white cast na fragrance la memo upat wan te ong chwa pi nong mineral sunscreen hi rap himporu blend gam nisa te new mineral sunscreen le best una benta itu giwa sensitive skin gitu ge kena giwa wa usle sunscreen giwa dang khatsan kan rusnem giwa khatsos nem gitu giwa da gitu giwa armet gitu ye la ye pisle ada mineral sunscreen no pat kam ni mano te da ong phi himpor kam 10 minute ye no te hat blend ma phi te uni ong gim em white cast na pat mat em mom em mem white cast dah. Dasa. Tapi texture lemon creamy bah, oil free ni tho. Te kam ni ini ka unboxing. Mo gani ka vitamin C ini tada yogurt pi. Haman lagi video kam tu manda unbox ada yogurt pi no. Mo em yang mong kam tu pang snam dang Wa em yang mong wa em pang snam kam tu la ye pi yo. Selek daw ni. Selek makeup itu nih kan di arbea lepte dang nek bay ni te kate yo penyo pi yo new sunscreen te ni yo try kate yo pi ma mineral sunscreen atane de penyo pi ga swatch ma de penyo pi hakti kam tu te de penyo pi tane hakti te kate wan kwa penyo pi kam no man ha ngap ma te de osle serum tadi posle moisturizer tega teo penyo pi ne kam ne tega teo apply tadi ong pi tane nong mineral sunscreen himbun ha de tempel he usle akti mineral sunscreen nong man thik ugam ni rbeno te werap man sajau blend sa uni to mineral sunscreen lada yo pyo man rbet ngam tu man sajau blend te jos le hi okam gitu gi mineral sunscreen te bon gi wam ya to te bon gi wam ya to hawaga skin ga yanga wa to wa em ma thawa chet ba te cheni cha mai hale ya te tharai biang hu nhiều phết bạch đòn phết nóng bạch em white ông bạch em white gas hình đấy fragrance là em nó white nhiều phết em white gas để tăng quá mình ngắm tê rap saja belan sa bon gini ke sunscreen ngam tu hanga sa mtip phi gam nus nyang phết để hanga bon bhai gitu ke sunscreen nong man da sle da ta jia jakman để uni tentip mama ngam temam emma tang am no osle am ni sa hajan khmat to nga sensitive ba khmat anang te to khajak ale am to nong lep to so ba am to la janga ya man sle sunscreen pila ham jo melin rendang yau rendang nah man sle sunscreen rendang la gua am kam ba te kate de blend te yo phe bánh em white gas
bam qua stem bahalmenya te kate dang yang macam te kate dang yang beauty blender uni warem da manugam ni te yuk penam kama dau thum ne te kat wadang yang yo sle chwa dau new concealer na Mars best bau ni sle chwa kam ni sle an a hin ni ha banta wa em ni gide gidak Để kem ngas nya kam dang se ba ba e di that ne ba te shwa ban side long red ba e kalam yo di khle ma ngan karan beda ka mix khasi bat panar te long red ba te mentau la long he ba te shwa ba pin pran kam foundation ayu gum to ma pi haban panjhe shwa ya u beauty blender u beauty sponge te la de panjhe la de side ngadang sudah thet pila yo ihi thrang la de ban unbox aki videos barim te menta ngan squeeze kem ya kana ka kumne te menta ka sngi ngan pan ep stem halamenya te menta ka sngi ngan pan ep tang da concealer kumno ba phin pran kam makeup kumno banta makeup tang da u concealer ma te babun hi concealer ulong urban bha ulong thick bha ma ulong urban bha te unne u concealer na Mars ngala de banye thoi pi ha ki videos barim te na do banga yo yo ni jing best the phi ngamla ong shu ma jing best jong ne u concealer une ude u concealer Mars udon SPF 50 UVA UVB PA 4+++ best bah udon protection rumah de tang concealer udon protection ru haka jok por te pe ngala da banta hang ne te ngadon yaw ne de u Forever 52 color corrector uneru best bah ngala da bantan e phibun bha hak videos jangaru te play yo ihi te une ulong affordable bha tang hapo aspa e une pat an bu hakane ka screen ya ka dor jang kine te mentangan pen ep tang da une u Mars concealer te ngan blend shwa mentama te haba phi apply concealer haba phi apply foundation gumtu te phi haban apply shwa nang ne ma wat jam shane namar ba lada phi apply kum ne te phinam shim bon ki products shane namar shane dan bon kine ki snyu baret kumto te lada phi apply kum ne direct hang ne te bon pha kine ki products kine ki foundation ru kin ne hang ne ha khap snyu jang phe na ka ta ga daw nga ong ya phi ba phi de ban blend nang ne na padeng te sa shim pat kine ki extra products shane ka de ka technique trong kumno ban apply foundation ma ngan pen i phai phi dengan ai biang sa khandiat namar bangam padan kam foundation padan kam tang dau concealer te ngan padan kam bon ma ngam tip long best phau ne concealer ka shade jong ne concealer ru 05 san ma dan bon jai bhai ki shade te phi haban jet ka kum ka skin tone ka jong phe kane ka de ka perfect match bat ka skin tone ka jong te haba phi apply foundation lane concealer ru phi haban dap ne ma dap kum ne ka texture ru long smooth ha ma te dau jo hi beauty blender ngan shim dengan ta hang ne ru te man ne nga klem apply hang ne man ta ngan apply khan dia te bon phan of teng jong phi ma ba
kito ki bakwa banta makeup tang ba kim nang banta mo bun bha ba ong ba ni yo jing mun toy bha mo na kane ka channel na ma ba phi pan ilot ki products ba ro mo tenga handang ale video kum tu ngam kwa ban le tang yala demo nga kwa ban pan iya phi ru khnang ba kito ki bakwa ban thet ekne ki products ru kin tip mo ka e ka shade ka e ka kerteng jong kine ki products te ngan bu be ha kane ka screen ya ki product mo khnang ba phi ru phin yo ban order dengan ong ye phi ba sneu bha da phi order ki ter ai kum tu wat nam late direct mo wat nam order direct na ka app ko jong phi la ban late na ka link babu hapo ka description box hapo jong kane ka video order na po jong kane ka link khnang ba ikong kong ibaru inyo khan diet ka commission mo na kine ki online app baru bor haba phi apply foundation kum to wat jo glad banta ha rendang jong phi ma long wat ta bun tong ba phi haban ma chia ka dor khmat jong phi bat yaw rendang jong phi ma te ngala de banta concealer te menta ngan ta powder ma te haba phi ta loose powder ngapron kam daw neu inside da phi shim kum neru sa le shwa kum ne te sa apply hang ne na shim nyat shwa hakti atapat apply da ka ba phi le kum ne ma te phen nam shim bun kine ki product te ngala de banta powder te yaw blush ngan don kam daw new lipstick uneru de na Mars mo ki products na Mars long affordable ba te mo long tat dor bha but best bha ha ka joka por te ngan don kam uneu 07 celebrity kum ka blush pet la da phim don blush phila ban don kam da ka lipstick tang bam de ka to ba ka lipstick ba long sao hoin hoin kum to mo long phide phila ban phide ban nang kum no ban ta yo blush ru pet nga shim kat ne te ngan shu blend da ka khti pet kum ne pet dengan shu ta ma da phi apply da ka khti ru phide ban dap dap ha kum ne ngan pan e phi ma ngan ta tang malum mala te ngan ta bat powder blush shibet long natural ba tang bangan ai sak khandet te haba phi apply blush ru apply kum ne chhrong ta kum ne what apply chapo chhrong thap dan dap dap kum ne phila man pan kam da ka brush ru tang ba man tang kwa man pan e phi simple lada phim don brush kum to lada phim don kiter makeup mo tang kum ne man ta ngan shim daw ne khandet ngan shu ta hang ne kum ka eyeshadow yaw new blush ru ngala de bhaban pan e phi bon bha ke videos mo amar ba ngam don bon tali ki blush ngadon tangka to ka ne tali te unew de powder blush pa ngadon manta te lik cream blush kum to tin tet bam kum to tengah don mo tang ba ngam chu use nga sha use be daw ne namar ba ngas ngaw tanat ha te kum ne he pe la long kum ka eyeshadow te manta ngan shim blush la da phi padon kam powder blush te phi haban shim kum ne sa le shwa kum ne an sa ta kum ne long new blush long best bha da long pigmented than kum to te pe ngan pan e phi ka swatch hang ne ulong kum ne long natural bha te la da phim dap dap kum ne ha ka skin jong phi ha ka sni do jong phi ru le le mo tang ba ka bha ba phin le shwa kum ne ta sa apply ngap jong phi
kan ni ka make up mo nga kwa ban le simple te nga klem pron kam primer mo playo I hi long smooth bha make up chonga te menta ngan ta patsa ne u highlighter ne u Swiss Beauty une ude u liquid highlighter illuminator liquid vậy long kum ne vậy long kum ne long ba ngan sim tang khandet he ngan bo swa hang ne ngan pane pi long kum no vậy long kum ne pio in em ya ka glow tharai pio I de long glow ha nga kum ne te ngan spread chwa kum ne playo I de tharai te ngan sim biang daw ne brush dengan ta kum ne te yaw ne highlighter ru phya ban ta hang ne ha chik bon jong phe ma hang ne ngan sim sa khandet ada phishim direct daw ne te ta ha khmat jong phe te un long bon bha kum to te na kata kada nga sim hakti na ta pat spread kum ne sa ta hang ne ha dor khmat jong a na ka khti jong a spread biang kum ne sa apply biang kum ne te la long menta la long kum ne menta te menta ngan apply lipstick halap la chabar lip liner ngapron kam daw ne Glam 21 L12 maroon ngi ba rich tor kom ne ma dapta lip liner te long he khandet te ngala da banta lip liner dengan spread kum ne ngala da ban spread te lipstick ru an pron kam daw ne Mars mene po bangata blush daw ne hi Mars Muse Matte Lipstick 07 Celebrity uneu lipstick ulong smooth ha long kom na ngaklet banta eyeliner une nga thet na do man shwangam kan mau shu te une bha mo lada pikwa eyeliner belong affordable bha tangan ta dengan pen ep den te ngan pet mata la dom bha te mantangan pron kam biang daw neu Swiss Beauty uneu deu eyebrow liner eyebrow definer no eyebrow pencil affordable bha ngan pu ya ka link hapo ka description box te ngan pen ep den mangla de banta ngakwa ban batai phi mo haba phi pran kam meu ne ru phi de ban sedang shanang ne na padeng wat sedang nang ne na marin kwa ban per ben yau neu chnyok ma jonge yau neu eyebrow jonge nang ne te haban sedang nang ne na padeng te sa pendap ekineki jaka bom don snyu nga tengah duna snyu bhama udon bat ka brush kumne udon bat ka brush dengan sa le kumne nga tengah duna snyu bhama hangneru te ngahaban kedor be daw ne ngan ta mascara Neudena Maybelline Hyper Curl mascara ap menta ngan pen EP ka final look te pet kane kade ka makeup look chonga Ngantuk ngandak nonusnya aman halang mah
Kalong kum ni kane ka final makeup look jonga long simple ha. But pio ikum no sa yathu yanga po comment section. Te pi itanan na pim itanan na. Te kane ka video kalong tang kum ne hi te pio ikum no itanan ne amar ba ngap don kam tang kato kane kine kim makeup product playo i hi te snyo jonga ru aple kum ne baik te tang kum ne hi kane ka video ada kane ka video ka ai chim man toy phi te wanam glad pan like ya kane ka video pan share se ki par log jong phi baru subscribe ya kane ka channel te ka we nga kwa ban pan kan ma ya phi order ya kane products naka link bangabu opo ka description box te ko bless you bye bye